Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian bun snam kajing bomla ban pen urlong kathan Eastern Ribhoi kan sayo no ya kamadan ya lekai kaban sasyang da uplang plastik ni artificial turf hamadan kur kalang kabah bhoirimbong kenang bakandong kajing bentoy na kabantaki khana ya lekai kibadan sap kajing ya lekai football ya kani lepentikna da UMLA kathan uba daman bait lamare hadian balakut kajing ya lekai final jong ke 63rd Super Cup International Football Tournament arjar besau hakaba Minkan Christian Higher Secondary School Kalamat ni kajing Syaram no haga DJ English School kabana Manipur lingba kajing shot tiebreaker da Sauko Lalai haga Singi Balang ha Dr. Ambedkar Stadium kaba haga nongba Delhi utai unong mi khmat ulay tho ba ulay yo ban pensngo ha khmat ka sarkar MDA 2.0 bat kumju ha menteri katanat ya lekai uba Shakliar Wajri halor kajing don kam ban yo no ya kamadan bapaka haga thanya riboy wat lawan patip dikna halor kajing lot jingsap na kabenta kanika project Hendrai uba daman bat ulay thu baga jingmang pisa kan omduna ya ka arpau kulur tingka namar kan ka jingsiang ya kamadan plang plastik kan kentup langru ya ka athletic track hakawai pat kaliang uti unomi khmat na umrai constituency ulapun pau ka jing ai khuble ya ka kenhun ya lekai jong ka Minkan Christian kabala Syaram no ha ka final jong ka lumpung ya lekai Super Cup namar kalala ban ya lekai bha nadu ka basdang bat hadu ka jing yakun final ngano epi kumbagalong menta kayal kam kalayat kusik marano epi mo nga manero swaban lit i minister belum jongi jong sports jong jelam khalia jongi ba Shakliar Warji manero swaban ru hene madan nga ya keren kata te katkum kajing tip jonga kumbalong menta ngani ki por nga lejbe be ngani bodin be ngan prat kilenti ba mentah kumbala ayong ini ke sports department ni ke update ba kila sedang ban thau ban le measurement le ban le measurement nang ban yo ya ke sanction kan no kila ban sanction kan ban yo ban sna ya ke mandak ustai na thara ya mentah ka kum ke jingtip ke jonga bo i ke kum trik kamba hagani ka tam mentah saban po arjara pra thrai dakam de pro thrai ke jing sedang tekan do ban sna ya ke mandak ko kala bagi artificial namar hai takala hai kumbangatip ba katu kamdera tang football ground ro kan kandon bar running track da try kumno try tum namar ba running track ro kandon kadi kamadan artificial turf bar running track bad hero ya kata tang gamlar ba fi kata ke section kan diga jongka tambagin ang yatho mata tang kumbas no anu football star kan poi bai apo khat chane Jangan mau beli kecingnya bagi ternak kita semua. Apa sudah kata mereka, apa kaya ada sudah well mau. Dengan on kecingnya kaya kadon job kerem, kadon bagi kiban ini nak ngomong kita Manipur job bro. Ya nak terus tu khusus mana mandir kan ikut keton menjengkang ini jongi ro nak mungkin ini aku terus tom ni bagi yo nang bagi yo ikut job di sini betul menjadi sawan lagi di sini buat bersawan dengan orang ni kepor kan hiban om nama ratu terpak dan terkaru kumbah assembly ro cara keren ada matang na benta namar ni kumbang Eastern Ribhoi mi ini 4 dan retang ke weru dan ni kamadan ke bakhamhan dan ni ke balalong full fledged berpraktis kena jongi kalau ngaro hak assembly tu kepor ada matang ada keren kalau nali ke sarkar ro baong kalaklohi long kalahong ka ay assurance ba ngin bo e section ban ay no ya gani ka artificial turf apo madan ko kalang tay si ni ap ni kata kumbala kular nali ke sarkar ngaro madan ko sarkar o tan ni tre lang ni inayawat ni budin magkerman skam makan one ploy kata kamadan kata concession ploy terang ba dikena na Ribhoi mi ni Eastern Ribhoi pinjak ban praktis nama sangoy ro kuma pi mentahi agi ni si belade bro tani ka under 15 jong ikin thaymo ka belade job sa final te katuro ka de tim dani Ribhoi mi jongi Ribhoi mi te tang kita hi na ko ban keren te ina habno kam ban yesri sitom ban ngahiru kumunong mikmat rengkat pungaru kumunong mikmat jong umroh konstitusi bat nomik mat hero bahap apa ga baya barok ka Ribhoi ya barok ko Ribhoi in page ke cinta mekat blem ke sarkar ke jongamo ke sarkar MDA itu bangin trisito bangin yele banwan ra ke jingba bat khamtam haliang kena jong ke sports gino gino sport ke football ke cricket ke basketball lamar nang poi gi nang gi kena kibon bang kena ki ba ke sports dari Ribhoi jongi datang kita hi te
mentah kumbalaongan menen nomor sedang ba kajing elek don bi job di barem tangira ya tristo si kemat bangin yo ya kajing job yang hati gitu dengan kita semua kan kita ini yang cuma